Ya bini mukhango juta khaisibo ani motale bini mukhango juta khaisi kala pota khainai bini mukhango joto pal khub tui musulai joto bisi office blog office joto bisi office are bose samung sitana na ya bodoi bosor se dia ke Belakena koktuma kutung kasep nika chini tiari koktuma wo. Gumoti district ni YTF rok joli jaglaye press meet khlai saka 96 hour ni bisingo transfer ma khlainai DM Gumoti no hayake strike phano khaijagi mano hne saka YTF rok kogungkha mia thangnai sal 25 tarik me kokti salo bubagra Gumoti DM bai malaina thangmani phiaba malaina ne rejakliya lasimung rejangmani bagai khorangti salakya Gumoti ni district ni ngai YTF rok nainai di chini tiari koktumani mangpliwo. Ya bini mukhango juta khaisibo ani motale bini mukhango juta khaisi kala pota khainai bini mukhango joto pal khub tui musulai joto bisi office blog office joto bisi office are bose samung sitana na ya bodoi bosor se dia ke resiriya ke gorna smusu ya ke ob no khair masal la office rona ga ba office talar baye a office bin photo kaisa kaham ke print out khaine thepai nai juta baidili mo ajuba sarigo kulai nai tui musulai nai amtike talari tongai nai amar samna mu summa nai si oke amone bagina 96 ঘন্টা ultimatum regasi president sahab oke or 96 ঘন্টা bising yang ke sini YTF roktam khainai saimia karon poborung pechanai sini YTF rok samal rui bangla ar plus ini YTF simia pura public bonor norine ke boni pura public bon jole jak ba pararok ham si bangla kaisi public জনতা একদম জলে যাক কারণ এতদিন তো বিনি সামং চায়ানো जों थगै तंखा आसो बाय सिमिक या बनि खबर खमा तेब खना जाक हवायो बकंफ्रो गोबां मा जागानि बिनि गोबां मा केलेंकारि जागानि समस्या दं गोबां मा जागारनि बेपार फैनाय बिनि अमहाय गोबां मा कमप्लेन दं कमप्लेन जों पार्टिनि থেকে जों रुतुगलाय जदि मान काके बनो व्यवस्था माननाय आपातत चिनि मनो जे दाबिया मा अल्टिमेटा 96 घन्टा बिसिम बनो नरना नांनाय हामबाय जोङो दिनै प्रेसिडेन्टखौ साबायखा आबागै जतमनो सानाय दिनै युथ YTF नि स्टेटमेन्ट अब त क्लियर आताके जोंनि स्टेटमेन्ट दंनाय 96 नि आवर हो जदि कुनु खाया खागे नेक्स्ट किन्तु 30% फाइटनो चान्स दं सुबन बागै जों क्लियर मेसेज नमो जोंगो हरबा अ डिएम ना दाटिना इमिडिएटलि नरि क्लां थांदि कताल डिएम जो फाइदि जों अ सारा गुन्दिसियो दारे काहाम डेभलपमा खानायनि बागै जों अ डिएम मानो नाय So 96 hour ni bisa nori angke next time 30% tanya ne bagai 100 to 100 chance dong. Amar ang state ni former secretary ngi YTF ngi ang apun clear message nai jomota diem na nangya jeng development khaja ya diem jeng nang kota. Je bro public servant ni bagi bo khaja kaisa bo UPSC exam kaisa first class ni rank ni kaisa sara India ni top class ni officer ngi IAS ngo. But bini IAS je kota sabah secretary kota tamo home minister dongo. But secretary and home minister CM samang sa buka karan anytime jorima lagi bini set dola sadan DM borok se tintang jorare mi anu ba so bini thaniwa abagai tipra CM no thobok nai bini thani kaisa bini o tan bagai buri jon malai meya o DM jano uttor nang thang tamni karang malai meya uttor nang thang ebong at least box bo malai ne jora gripa na 1 second jora phone khaye at least angkha dino busy tongo khana kisa malai ne at least am jora charnango bindu 732.56 kilometer ADC area na tuidu thongnai chini borong garang TDDC sar CM Purna Chandra Jomatia te TDDC ni advance chairman borong banang Porto Kishu Development chini buka garana chini borong dia mantama sara chini ADC area ni jara tui phang thongnai tini executive jara public representative final tini response dia mane bo party representative bo borong dia mane bokuna develop naya abagi chumotha dia na chingnaya mo clear message abagi ang former state secretary ngi topanjar mono ko nai immediately di prasarkar mono or dia nori kata dia betul hambai thank you abagai jotomono sanai chini youth YTF ni statement apa ta clear atake chini statement dongnai 96 ni hour ho jodi kuno khaya khage next kiन्तु 30% फाइटनो चान्स दं सुबन बागै जों क्लियर मेसेज नमो जोंगो हरबा अ डिएम ना दाटिना इमिडिएटलि नरि क्लां थांदि कताल डिएम जो फाइदि जों अ सारा गुन्दिसियो दारे काहाम डेभलपमा खानायनि बागै जों अ डिएम मानो नाय so 96 hour ni bisa nori angke next time 30% tanya ne bagai 100 to 100 chance dong. Amar ang state ni former secretary ngi YTF ngi ang apun clear message nai jomota diem na nangya jeng development khaja ya diem jeng nang kota. Je bro public servant ni bagi bo khaja kaisa bo UPSC exam kaisa first class ni rank ni kaisa
सारा इंडिया ने टॉप क्लास ने ऑफिसर के आईएएस को बट बिन आईएएस ने कत साबा सेक्रेटरी करताम होम मिनिस्टर दंगो बट सेक्रेटरी एम होम मिनिस्टर सीएम सामसा से बुका कारण एनी टाइम जरिमा नके बिनि से तला सादान डीएम बरक से तीन ताक जरारे मियांगबा सो बिनि थानियो अब त्रिपुरा सीएम नो खबरनाय बिनि थानि कायसा बिनि अ तान बगे बरि जन मालाय मिया अ डीएम जन उत्तर नांथों तामनि कारण मालाय मिया उत्तर नांथों एवं एटलिस्ट बॉक्स मालायने जराग्रिबना एक सेकेंड जरा फोन खाये एटलिस्ट आंखिया दिनो बिजि दंगो खनाखिसा मालायने एटलिस्ट आम जरा सारनांगो बिन्दु 132.56 किलोमीटर एडिसी एरिया तुइदु थांनाय जिनि बरम गानां टिडिसि सार सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ते टिडि एडिसी नि एडभाइस चेयरमैन बरम गानां फॉर किशोर डेवलपमेंट जिनि बुबा गाना जिनि बरम दिया मानतामा सारा जिनि एडिसी एरिया नि जरा दुइ फांग थांनाय तिनि एग्जीक्यूटिव जरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फाइनाल से तिनि रेस्पॉन्स दिया माने बो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बरम दिया माने बखुन डेवलप नाया आबगे चुबथाय दिनो जोंनाया मो क्लियर मेसेज आबगे आं फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी के पंजाब मानो बखनाय इमीडिएटली त्रिपुरा सरकार मनो और दिया नोरि कथा दिया हामबाय थैंक यू